Kining pagtuo mga igsuon usa kini ka gahom. Hinatag ni sa espiritu sa Ginoo nga gipakunsad ngan hinato panahon sa atong pagbunyag, pagkonperma. Gahom ni siya. Kamo naa ba mo'y pagtuo? Ay pangutan ay mong tupad, inanaa kay pagtuo. Ang di mulingi, wa mo tuo. Pero ang nakaapan, naatay gahom, pero wa nato gamita. Matod pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, sa gisulti ni San Pablo ngadtong Timoteo, ingon siya diri, kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato, dili espiritu sa katalaw, kundili espiritu sa gahom, ug gugma, ug pagpugong sa kaugalingon. Ang nakaapa nato kay mura bitag naaon tatay gahom pero paanod-anod lang. Ana. Tungod kay nahadlok. Hadlok. Kana yung kahadlok. Muna diri sa atong unang pagbasa reklamo siya unsa man ni Lord nga ampo kog kalinaw, kamatay man noon, kagubot man noon, unsa man imo pa kong gidungog. Ingon dayong Ginoo, ayaw da pagsigyaw-yaw, mas may pag-imo hinoon ning isangyaw, isuwat, ipakita sa mga tao, unsay sangkuan aning tanan. Kani manggong pagtuo mga igsuon, mao ni siya musulti nato, asa padong ang atong gibuhat karon. Lahi ni siya sa kahadlok, kay ang kahadlok, wap aga ni mo abot, imo nang gibutangag konklusyon niya. Ang konklusyon ra ba ngilad kana bang makahadlok ba sama pananglitan ingon dayon ug naay mamatay sa tanay nga na ayaw gyud panilhig kay muratag silhigon niya naa gani mamatay, ayaw gyud pagbalhin-balhin og dua og patay niya, ayaw pagsimba kay naa kay minatay. Mo na uban, sige na lang dito sa balay, di na mo simba. Di ba? Naman na inana, no? Ayaw patabuka ang pangadji sa patay, ngadto sa sunod nga buwan, kay magtabok-tabok ang kamatay. Nanabay konklusyon, pero ang konklusyon, ngilad. Gitagas, Ginoo og maayong konklusyon. Unsa may maayong konklusyon? Ang daotan, mamatahi. Ang buutan, mabuhi. Kanara. Manyaron ko pananglitan ang imong bana, nangulata nimo. Kinsa may dautan, ang nangulata o ang gikulata? Ang nangulata. Ha? Nangulata. Kusga? Ang nangulata. Ang nangulata. Kana, kinsa may mamatay? Katong gikulata. Ang gikulata. Ang gikulata mao'y mamatay, kay mo may gikulata. Ang kana. Pero nituo siya nga kining akong gibuhat nga nagpakulata ko, dili ni makamatay nako. Unsa man? Makahatag ni nako kinabuhi. Ang mamatay kining nangulatan nako. Unsa man? Tuo mo ana. Hoy. Wa na mo tuo. Imposible pero kita gisigyag kulata, ya kita nanoy mabuhi kanang nangulata mao nanoy mo patay. Si Santa Rita of Cassia, mao man yang gidangatan. Gidawat ra man to niyang iyang bana, patay na yon. Literally ha, namatay. Kay maldito man kita mag-away dito sa iyang mga kaatbang nga maldito sad, patay na yon. Kadaghanan ako sa naibawan. Karon gani ang asawa nga gipaantos kayo gikulata ni abot man hinuon og 100 years old. Ang nangulata patay na yon. Ana. Mo na og mutuo kas Ginoo, moingon yung Ginoo, basta mutuo kanako naa kay gahom. Bisag ingon lang kagamay sa lisos mustasa. Ang gahom nga gipasabot sa Ginoo kana bang imposibleng mahitabo pero mahitabo tungod sa imong pagtuo. Matud pa niya, pwede nimong ingnon kining kahoy balhin ngadto sa dagat, mo balhin na.
Nga naman, tungod sa imong pagtuo, pero ang pagtuo dili magsagol og ang kahadlok. Naa gani kay kahadlok pasabot wa ka mo tuo. Nyag ni tuo gani ka wa kay kahadlok. Gulat bitaw ko nga gahapon na ay nipalit og slot. Gideposit lang sa atong account. Pag-check na ko sa atong account, nagulat ko, sikog subay-subay. Pila man ni kasiro. Binako ba og kung ang kasiro kanang 5 kasiro ba? Naman, 1 nya daghag zero. Ako yung gisubay-subay, unom man gid ni kasiro yun. Ana. Pila man ang unom kasiro? Million. Di ra ba ka mao mo ihapay? 1,000 slot. Gipalit og 1,000 slot. Pakpaka na to. Kamo, nakapalit na mo 1,000 slot? Wala. Niabot na? Lisod ganig 1 slot. Pag subay-subay na kung kinsa ning nipalit, ordinaryo nga tao. O to ako din siyang gi-message, nganong inyong mumuning gibuhat sa inyong pamilya, nga pagkadako aning imong kadaghan aning imong gipalit nga slot, sa kalisod na turos panahon, mupalit ka ani, ingon din siya, Padre, sa among gipamalandungan, sa kalisod sa atong panahon karon, gamay ra kaayo na kung itandi sa grasyang gihatag sa Ginoo namo. Grasya nga makita o grasya nga dili makita. Ingon, lagarbihag pagtuo Wa gyud mahadlok nga mopalit og ingon ana. Sus kaingon ko, kay nga tong halin karon sa DOPS ni abot naman og 7,495, 47,505 na lay nahibilin ako. Nagkinahanglan ra gid tag mga 40 persons nga lawom og pagtuo, lig-on og pagtuo nga dili mahadlok mo palit og 1,000 ka slots. Nagkinahanglan ra ana nya kaning atong mga online parishioners o kamo dinhing mga parishioners sobra sa 200 ka buok ang puparihag kahimtang aning nipalit og kuan 1,000 slot. Sobra sa akong paminaw, bisan sa ako lang mahinumduman, sobra sa mga 200 ordinaryo nga pamilya. Ana. Ilingi ako ng imong tupad. Ingna unsa man mukurso kag palitan ng 1,000 slot. Pangutan na. Nawa di ba muling di mo tawo ko sa utaw na. Imo lang nang ibaligya imong yuta diha bisag mga kuan lang 1,000 square meters. Wa na ikapalit na ka bisag tulo pa ka 1,000 ka slots, di ba? Ikaw niya, unsa pa may imong puy-an? Ayaw, paglakaw-lakaw na lang mong wa mo'y puy-an. Nga naman, mituo man ka ni Kristo. Mauna ang mga apostoles dire, nakaingon ang mga apostoles, liguna among pagtuo ingos Kristo. Di na kinahanglan, oy. Pagpasugo lang muna ko. Nya unsa may sugo ni Kristo, biyai ang tanan. Biyai ang tanan. Sama nga akon biya sa tanan, hasta langit akong gibiyaan. Biyai sa ninyo ang tanan. Og maunay tinuod nga sulugoon, tinuod nga nagtuo ni Kristo, musugot sa iyang sugo. Matud pa niya diri, dili magsubay-subay, unsay mahibili nako, unsay ako. Matud pa niya, di gani gustong pasalamatan. Mo to niingon ko, ako ning isultiha, ingon ni siya, Pader, please, ayaw lang gid in town i-announce nako ang amount lang. Sa ayaw i-announce, Pader, kay sulugoon ra gid mis Ginoo. Gisugo ra gid mis Ginoo nga maunay among paliton nga slot aron matukod ang atong kumbinto. Grabe ha, oy. Nagpasugo os Ginoo. Kita may manugo os Ginoo, daghan na kay tagikon, Ginoo pun ipa, ing Ginoo kadaghan na ana, panghatag na oy, dili Lord pun ipa, bisag 80 anyos na nya nasakit, Ginoo maayo unta ko ing Ginoo, 79 katuig wa ka masakit, karong 80 maura gyapon na imong Panginoon. Kamatay na diha oy.
Nya kanang imong budget anang pagpaayo nimo ipanghatag kuno na ngadto sa mga taong kabus nga wa pay ikapaeskwela sa ilang mga anak nga lagsi kaayo, wala pay ikagastos ilang mga balay nga makatpuyo silang tarong-tarong nga balay. Nindot pa kay na imong balay, nindot pa kay kag higdaanan, daghan pa kay kag pagkaon, maubitan na arthritis na ka nga di nakakalakaw. Unya magsige pa jud kag hangyo nga makalakaw ka, sobra na na oy. Di ba? Uy, magsigi man tang ngayong pabor ang sulugoon di ay igo rang magpasugo ug moingon ra gyud kuno sa katapusan, mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Mao nang gahuma ang makapawagtag yawa, mao nang gahuma ang makapahusay sa tibuok kalibutan, mawa na ning mga gubat nga mugna sa demonyo dinhis kalibutan. Okay, lingi ay mong tupad. Lingi aba. Yung na, kumusta man ka, magpasugo kas Ginoo o musupak? Okay, pangutan na magpasugo kas Ginoo o musupak. Nyamingon mo, yango gani, yung nadayon, palit nag-slat, 1,000 ka. Slat. 1,000 ka. Slats, ana, sa man baligyan na imong balay giyuta, lakaw-lakaw na lang wala kay ka. Dili kun mao gisugo sa Ginoo. Kun mao gisugo sa Ginoo, sunda ayaw kahadlok. Ngano man iuli na niya nato gatusan kapilo. Di siya mamakak ug di sad siya bakakon. Ang Ginoo di mamakak kadang imong tupad hasta ning nagwali bakakon ni. Pero ang Ginoo nagay mo musulti di gina mamakak. Labaw na niya sa akong kilid. Awis na. Kana imong tupad, kabakako na, kana imong bana, kabakako na, kana imong asawa, otro sana, makako na. Labaw na iyong mga anak, mga maro kay nastanan. Pero, ang sugos Ginoo, higugmaa ang imong mga anak, ayaw silag daog-daoga. Ang sugos Ginoo sa asawa, higugmaa og sunda ang imong bana sa tanang higayon. Pero ang Ginoo nagsugo sa mga bana, higugmaa inyong asawa og ayaw sila pakasada og pagpakamatay kamong mga bana para sa inyong asawa. Og imo nang sundon, basta lagi kakita gyud kag usa kadako kayong milagros imong kinabuhi nga wap-an nimo masinati sukad masukad. Gipangutana nako ning nipalit og 1,000 slot, unsay imong gibati? Father, perfect happiness. Wala na kaming hahanapin pa. Ambot na pa ba sila ibalay ron? Okay ba? Pero wala na silang hahanapin pa. Di ba? Mao na. Okay, nindog na ta.